specijalan dan. Danas nakon 19 mjeseci pauze, operacije, oporavka, idemo na moj prvi trening, akrobacija. Ne znam tačno šta da očekujem, iskreno, to ću tek znati kad se zagrijem i kad krenem, kad se upustim u tu priču, tako da ništa, vidimo se tamo. Evo nas, stigli smo, sad ćemo da uđemo unutra, da se zagrijemo gore. I evo nas, stigli smo ovdje, presvukao sam se, dosta ovdje hladno, morat ću baš dobro da se zagrijem pre svega, tako da ajde prvo to da radim. Odradio sam zagrevanje negdje 25 minuta do pola sata. Iskreno, osjećam se ok. Sada prvo što ću prvo mjesto dive roll 360, zato što za taj trik idem na ruke, uopšte nije doskoro na nogama, tako da samo treba skočim kako treba. Prvo ću da radim običan dive roll, pa ću onda 180 i na prvom na kraju 360. Nikakav problem za ovaj dive roll, idem ravno i kolano tu i nema nikakav pritisak, da kažem, nešto bilo što da ja osjetim tako da to je lagano, idemo sa 180. Jedini problem je to što ja u glavi sve trikove mogu da uradim lagano, ali nisam baš siguran da moje tijelo može to da isprati, jer probao sam salto nazad prije možda 1-2 nedelje i uradio sam ga, ali kako sam ja mislio da ću da ga uradim i šta je moje tijelo zapravo radilo, nije bilo to baš. I onda se sad malo bojim toga, na primjer, kad budem radio dive 360, da li ću ja tu da se otvorim kako treba, da završim kolt ili da nešto ne nastavim i to se malo bojim, ali sad ćemo sve. Ok, nikakav problem. Ništa, idemo 360, Nisam uskočio kako treba. Čekaj malo, vrati, bukvalno mi Morao sam skinem majicu čisto da mi ne upada nigde, da se osjetim malo rasterećenije, pošto tehnika je bila katastrofa. Znači, radio sam 360 u vis, umjesto da radim u dive. Sad ću probam ponovo, tako da, ajde. Uzeo sam da ga spustim ovdje niže, van partera, zato što manje ću morati da skočim u vis da bi uradio pokret kako treba. Dok on kad mi je ovdje gore, kad mi je oko visoko, moram ja dodatno da radim taj dive što mi otežava. Tako da probaj sad ovako, mi će biti lakše. Sranje, brate. Poginut ću, brate, ne mogu ako da radim, brate. Mislim da je mnogo bolje. Polako počinjem ponovo da razumijem tehniku i te neke stvari koje eto nekako moj telo zaboravilo. Sad mi je bilo lakše to što sam razmišljao o tome da idem u dalje. Tako da sad ću pokušati ponovo. Evo to je to. To je to. Odlično tek, nema šta, ja sam sad zadovoljan s ovim. Idemo sad će idemo probamo neki salto, tako da, ajde. Stavio sam ovaj put steznike čisto, eto neka budu za ovaj početak. Idemo sada salto nazad. Ali skinuti opet majicu. Skinut ću majicu da mi ne upadne slučajno. Ajde, može. Malo tehnike fali dalje, ali ovo je nikakav problem za koleno, iskreno da kažem. 100 puta mi je bilo teže malo pre. Bolje da sam prvo uradio ovaj salto pa onda sad ću prvo ponovo isto samo da vratim tu tehniku neku koju sam ranije imao. Sad sam uradio dve različite stvari. Prvi put sam povukao malo telom jače unazad i nisam dobio ono što sam teo, salto je bio brži. A ovaj put sam išao u vis i nisam imao toliko brz salto. Znači moram nešto između ova dva da uradim da bi dobio tu neku svoju tehniku koju sam je ranije koristio. Ima to još nekih sitnica koje vidim koje nisu baš kao ranije. Treba će mi još dosta vremena, još dosta rada da bi to bilo to. Ali ajde idem ponovno da uradim da probam još bolje. Bum! Ovo je tehnika, ovo je ono moje. Ovo sad osjetim.
to je to. Ništa ljudi, ja imam osmeh na licu, sve vreme i vrat ću ga imati kroz cijel ovaj klip. Zbog ovog sad ću probam opruženi salto, znači bukvalno iz mesta, ali opružen. Tako da imam. Ja čekam, ovo je jedva čekam, ja više durem ovdje. Brate, ovo sam jedva čekam. Sad ću ko malo deta, kako će da radim ostalo. Evo jedan malo bolji. Mislio sam se. Jer sam namjerno krenuo salto da ga radim ovako, da ga doslovno bude ovo, a ne na stranu. Dobro. To je to. Ništa. Ovo laganica. Ništa li to bi bilo to, ja sam iskreno zadovoljan s ovim što sam uradio. U nekim trikovima osjetim da mi koleno baš stabilno, dok u nekim mi ne baš, mislim da i dalje rano. Mi treba još 2 mjeseca minimum. Ali kažem ponovo, ja sam baš zadovoljan s ovim što sam uradio i ovo mi je neki, da kažem, vetar u leđa za dalje. Tako da, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.